بله امی پیتر ویراوشی دیگل میوانه که خوی هجاه برس قاسم ارگون سیاست مدار کرد لاستودیو مال استانبول بشپینین برس قاسم هن بخیر هاتن ایدی خباتن هل بجارتان دمجمیره کو چند دقیقه بداوی بونه بله لیدر انجام نام بگمان هنه چند کسات بدید نتا او کیجان کسات کن هری به باندور بون کدی چارچوبه پروپاگاندای هل بجارتان لباکوری کردستانی ترکیه اشکرا بون لپیجبری خلکی بون باندوری لسرای گشتی هبویه براستی yani hem Türkiye hem Bakü Kürdistan'ı vakit Türkiye bu ne dü partiye sereke yani partiye iktidarı AK Parti o partiye muhalefete CHP है और Bakü Kürdistan'ı her çıkas ko em bejin be bernama xwe ne parti ki Kurd Kürdistan'ı beji denge xwe zêde ji Kurda distîne ew jî partiya demeye dem partiye evan her sey aliye berbijêre ve balkêşin اف هل بجارتان كسبه دي بين انجامدان بگمان تو بخوری چابدر یاراب شدیکی و نقشه سیاست ترکیه و توازن افسنگی هجه برکی ببه yani zedetin mevlika eser nave milleti Türk evku bir abi de berko gele jara şaş derte yani hel bijatna darbaz bu dahi gele tişte raporsi rast dernek etin le tişte xuyane yani çen bajar mazın ve CHP destxe le Türkiye le AK Parti ji geleki hawdedej bo taybet İstanbul'e destxe berko İstanbul gori Erdoğan ji bajareki var ki İstanbul destxe Türkiye ji destxe kevata biyata ve AKP ve Carici İstanbul evindaki yani de bitez bakhalı gur raya gişti İstanbul'e teşekkür yani gur raya gişti İstanbul'e yani marud kare du pencere da levrene o tetel pencere muhalefet edreni brasti eğer muhalefetiye xwe bikire pişti 22 sali lazım bu ko AK Parti gelek paspima lebele muhalefet jî taybet mesela Türkiye her girin hunji dizanı mesela Kurdistan'e her du parti jî mesela Kurdistan'da tiştek peşkeşi Kurdan hakin mesela em bejin rûniştiran hemvalatiye Kurd İstanbul'e diyeceğim takriben 30 sal zêdetir na du parti sereke ji bo şaredariye hevra rekabet etkin CHP ve AK Parti her du ji bo Kurda ti yek gavek jî navejin em mehawl da ku em buana em bejin disawun 4 milyon Kurd İstanbul'e diyeceğim belki Avrupa çen devlet hene ko 4-5 milyon nüfusu vantine letim mafeki wani ko binave Kurditiye bidest bixin nehatine haya mehavda em peşi CHP ra baafın kavmuş bo Kurda çet fikrin yani xabata kimay wahe ko em İstanbul'e platforma ki Kurda çepke ne siyasi ekol Kurdin İstanbul'e dijin jibo kol mafe xoy demokratik çandi u mafe xoy bu Kurditi xwedî derkevin lê mixabin me tiştekî sab sernexist. Kevata veketa gotî li İstanbulê me gelekî rewşipand pankartên bi zimanê Erebî hene, Türkî hene, bi zimanên dinyên cîhanî hene. 5 milyon Kurd li İstanbulê tiştekî Kurdî me nedît. Kevata Kurd İstanbulê taybetî dem partî ku tê gotin ev ve hevsengê diguherin. Vê dengê xwe bidene kîjan alî gelo. Yan jî dê nîvekê damînin. Yani mixabin dem partî jî carcarna neyek denge ya jî neyek helwestê digirin li Bakûrê Kurdistanê cidal vir cida dibêjin yani tu wetê em bêjin li endamê wan dirin dibe em li partiya xwe xwedî derkevin em dengê xwe bidin xwe bes li İstanbulê tiştekî wisa zêde nabêjin hinek nîvî wî ber CHP ber İmamoğlu ve çin nîvî jî dibêjin em ê bidine demê بله بريس قاسم الاسطنبول تقولن بيتري سي جسادي دنجن كردان هنا دم بارتيه ساده ده زيادتر كمتر ديگره كواتا ساده 20 دن گلو و دنگي خو بدنه كيجان زيادتر علاقه عندكن كيش يعني امبيجن جي دسبيكا كو پر پارديتيل تركيا تشبيه حيانها كردا بخو نل باكور كردستان نل تركيا خو جبوكو دنگي حمي كردا يا سادا نوتي بدس بخن تو بارتي وات نبيه مخابن İstanbul'e jî her wek vî 5 salî aynı tiş devam dike dem partisi wek gava dijî bîstek me berê got yani xwe bi awakî Kurd wî wek partîkî Kurdî pênaset dikin lê ew bixwe dibêjin na ji ber wî dengê zêdetir wê ji AK Partiye û CHP re are Helbete gelek siyasetmedarên nekete meynana verê rexne li dem partiyê girtine gelek hewl medane berpisên dem partiyê jî bînîn
دگلوان جی سرنجوان جی ور بگیرین سبارتی ویراش گلو برخنه لیت گرتن لیش برکو خباتن هر بجارتان هنه بردز منای بیدارم صبح در روم علامه اوجی کی بردز بن سرنجوان جی هبه يعني انها درفت هي بكردان لباكوري كردستاني بيتر لها مو بارچن دنيا كردستاني هل بجارتن هي دكارن خو تمثيل بكن لجباتين بارزگان لشهرداريان لبرلمان تركيا وكتاغوتي بو حتى انها كرد نكارينه باوي كي بباندور بگوان خو تمثيل بكن دنگي نان زيادت بون منه بدهان برلمانتارين AKP هنا كرد بله چما يعني نا براستي مر وقت درنا دو مر دم پارتي و اخ پارتي مثلا تركيا بونه جاب نقطينه يعني امبيجن خدا پار है خدا پار براستی چه در باسبونی عالیه کرده و گلک تاریه لی نها جدم پارتیه زیادتر مافه ستاتویت خوازه جبو کرده جبو کرده زمان فرمیت خوازه جبو کرده پرورداف زمان کردیت خوازه لی مخابن دیساد بیجم یعنی کرد خواه وک ملته کی تدیل باکور کردستان تقریبا دورا 25 میلیون کرد باز کرن توی کرده ترکیه لی حیانها بسر ناوه خواه یکی که امبیجن هم پارلمنت و ترکیه دا یا جد شاردیه دا بیجه که از سر ناوه کرده در کتمه بسر نکتیه اما ایدارن که کرد جهل بجارتنا زفتر پیشی خودی المافه خود در کبن گوه بون خودی باندور ده بجارتنا را جوه باندور که نه هم بیجن برا سه آلی هبن آلی کی اقتدار آلی کی مخالفت آلی کی جی کرد يعني سه آلي هبن جبوت الماسيرونين سر مثلا كراب عفوا بله صار سريع كرد كردستان أبيك برسنجني كان بحسبيه جبكين ليه قالوا بو كرد نبونا هجمارك بحيث لتركيا آيا آلية دنيا تركيا بتو أوايك كرد قبول نكرنا برسوان قبول نكرنا همو دمان كرد وك درگوشا تیرور بناف کرنه جدا خوازی بناف کرنه ترکین چیا بناف کرنه هاولاتین پلدود بناف کرنه مجار چه بویا آن کردام خواه مخاطبه که وصاب پیس نبویا اراده و استراتیجی و ایدیا یک نبویا که بکار بخواه اثبات يعني ديار في سياسة كداغر كريه جعالية دولة ترك واقتدار تركيا نورمالة بس جعالية ما نورمالة وانا وداغر كرن ولا تعمل داغر كرنه وظيفة وان او داغر كريا خبر دوام بكن وظيفة كرد وكردستانيا جي او ولات اخو رزقار بكن مخابن لباكور كردستاني هستن نتوي قالك ضعيفا ايد دوا ويتشل سالي پاشي دا اف شر PKK حيانها تفيدك يجبو كردانان يلي قالك زرارة عنيا مثلا ام ايرو اگر از اسطنبول دجين سبب يك جوي شرية يعني سبب عبوري هنا لسبب سري نوتيوي سبب وی شریه و سبب تروره و کشتنه و فعیل ندیاره و يعني بخوا يعني نحو جهاز بيجم هر معلوماتك نبدنا جيارة وشاولة كاريه بله ايد دوا توا ايوان تشتا دوی ام بخوا 20 مليون دكار مش خورا ريكي ببينن كو ام مثلا خوا شارة سر اما برسكه گرنگه تجاران تزاني جيك ولاتو نتوين سرده سندفره نخواستنا برسك وردان شارة سر باب صدان صالة هذا حتى ناجي بله كواتا هر جاره که کرد خودی فاکتوره که پیزبن اراده که نتویا پیزبن استراتیجی که نتویبن لایه برانبر جی مافینا قبول کریه مینه لباشوری کردستانی هبویه كواتا آلین کردستانی ارکیوان چه گلو چاوان و تجربه گن آن اوین حتی آنها سیاست قاده کری لباکوری کردستانی سرکفتی بونه اگر سرکفتی نبونه پیوشته چی بجنوی گلی کی بیته پیش بله يعني دوی معروف پیشی وقت سیاستوان کرد و کردستان رخنال خواب بگیره که چما پیشوانه چون گوری پرسیارا واجی یکم اوی براستی جی شرط ترکیه و پیشگیری دولت دنیای ترکیه کرده زفتر منفعت آن ترکیه رایه نخوازن ترکیه تکیشه او یک اید دواج بوکو کرد باکور کردستان بسر نکبن دولت ترکیه همی تجربه خوب کارتینه بکرداد لیزه عفو يعني سياسة كرداي في 40 سالي 100,000 شهيد كرداي الباكو تاني 5 مليون كوچبر بونه 100,000 زيادة نهات حبسه دهانه يعني سجن كرينه و امبيجن يعني بباسط تعبيرك بسيط هي گنده آپوجي آزاد نكرنه يعني سبب وي داگر کرن لی دوی کرد جیل دعوا خال مسئله خو وگرن نل کردن بین هل بجارتنا و شاخصا و مسئله کردای هری گرن وی داوی وی 30 سال داوی دا مسئله تندو توجیه شر و پیفچونه
نممكن كواتا أبا برسك جدية هالبطة قالك شافدرين سياسيون كتا رخنا بنونا لدن بارتي كردنا كو آلية هري بباندولي باكوري كردستانية نيفا في بيتر أبي بربسينونا تشابين تركينا دو ميبانا كما أبو قلت أبا تشابين كماليستين تركينا حتى دنافايا تيقولتن كو دوباره چه بونه يعني قالوا بيويستا كورچابتان لكسي كي دي ببيت برسان چارا سركه سياسته بوب که پیش راوی بکه يعني وقتی مرد چاوکی سربخار فکر برینه نه پیوسته بس مخابن هاتیه و مرحله يعني نها دم پارتی بخود ناف خدا دو بش بیه يعني هنا علی کی دبیجن ام رای خوب دین خود دنگ خوب دین خوش پارتیا خود دبیجن علی کی دیجی دبیجن ام فاشیزم اک پارتی تراب کن بدن CHP ام بخود وقت ام فدرالیسم ديمقراطي ونظام ديمقراطية جلان يعني اوانا افدست واجه اوانا قسم بو نهاية تركيا وروشالاطانا بينو في ذهنياتي دقونجا قالوا فإذا ام دكارين هم جلان وصا ذهنياتهم بقولين كو يهفدو قبول بكن ام نكارين كردو تركا هف قبول بكن بينن بعض ام شا كونفدراليا روشالاطانا ناورين شكن نمين اوانا تبتشي روكن بس مهم اوكو باواكي ملت كرد باكوري كردستان ببيح و حرکتا کو نه حرکتا کرد و کردستانیه لی کرد باواکی پی وات نگرتن مقاومت کو هر معلوماتک شهیدی هی هناك بند منفعت خو پی وان از بخواد زانم کو تو علا قوانتن به پککی و اوکرا اپوز افتر اپوزیتیت کن جبر ببن شاردار ببن ملت وکیلی ببن يعني دوی ام بخوا اف کسن کو خطا کردستانی تخوازن خود بکن او جیر سیاست اخورا رخنل خو بکن کردای اتفاق کردات چکن اتفاق كردستاني چكن كرداج البجارتنا خلاص كده بله كواتا اف سردمه هالبجارتنا صندوق دنگدانيه سردمه دروس كرنا معرفه وذهنيته كو خليك لما فين قوتي بيجا باوي كي ديمقراطي دست بركه خباتا چکداری کن هاجی پکی کی بگم و خباتی به تجاری بره بده به حتی اپراسیون سربازی ترکیه در بازی روش آوا باشور کردستانی جی کرده حتی چند باندوری لسر باکور کردستانی پرسا باکور یا نتوی کریه بله يعني براستی نها پروبلما باکور کردستانی پروبلما هی مزن جبو نه چاره سریه پروبلما شره halbuki eğer baş le temaşet ki şarj inakin باکور کردستانی پکه که نکاره باکور کردستان شرب که نکاره شروانه کی جوه داره به باشه دچه دبیجه من قندیل آزاد کرد ای قندیل چخوا آزاد کریه کردستان باشور روی داره به نم جور در تام در نه کردی بس او در لور دزگاه کاتیه در دولت چه بیه دولت فدرال لازمه تدناف سینوری ویدا تبلیجی تو قانون وی داره ناسب کی تو چما دولت ترک ناس کی چما ته دولت کردستان ناس ناکی جبوی دوی هر کردکی کل کره در دنیای به جبو شر پککی بدر راوستاندن بانگ بکه yani evnay ve mane ko Türkçi avaki demokratiki zubzu mafe Kurdistan'ı teslim kin le eğer ko dem parti karbe de navroze da milyonek insan bine bahe o huan vakt sempatizan xo vakt haskro xo hesap ke dikarbe 500,000 Kurd Diyarbakır bidar olmuştandın ji 100 sale ko PKK şart ke zafter ve Kurdan menfaat destxe jibowi peşi de şerra vasta ولی برایش قاسم ارگون سیاست مدار کرد لإسطنبول لستودین مدیل مبوی گلک سپاس با تلویزیون و جبو همو تماشاوانه سپاس کنید گلک سپاس